I zdravo ljudi, dobrodošli u treću epizodu Counter Strike. Igramo penaka sa loge kao što možete postaviti, samo da ovdje malo uđem audio smanjim malo da ne bi smetao. I da. Dajmo napišem nešto. Što se tiče onoga Minecrafta, nije sigurno, kao što sam rekao, nije sigurno. I da, ne znam hoću li ići Minecraft, razmišljam o tome, znači, da probat ću. Izvinjam sam, vidit ću kako pada. I ovo je server veoma dobar, IP kao uvijek bit ću u deskripciji, neću tamo to govoriti. Prevete server, odličan je i da, dođite igrati sa mnom. I da ja donata nisam neki problem. Onoga što se tiče tipaka od CFG, nemam na ovome CFG, zato što je zabranjeno na ovome serveru CFG, ali nema veze, znači, niđe veze, bez veze. I da, moj malo pogledi, moj malo pogledi, jo. Bu. Ajde bolad, ujdi tu neći ovamo. Bravo. Pogledaj sam napisao. LOL. Idem se, kočovim putem da vidimo. Kočovim putem. Aha, ti ćeš ovim putem. A sada se doma da me smija. I kao što vidite, kad ubijem nekoga, izvijem se, dobijam level, znači, nije level, dobijam HP nazad ako sam izgubio na primjer nekoliko HP, što je veoma dobro. I naći na ovoga Frozen, on je admin, ja mislim. Bum. Tako. Neći, stani. Speed. Okay. Tako, samo sekunde, ja nešto uradim, sljedeću stranu. Hajde, volan, hajde, gdje hoćeš? Sad si mrtvi zbog mi. Aj, molim te. Molim te. Yes! Ubio sam ga. Nešto neće da. Duk hop, kako se da. Ako nešto. Ne, treba više. Zaboravio se ja to. Otkada je ona. Samo sekundu. Cup. Hop. Hajde. Nešto neće. Tamo sad uže bombu, kao što znate ima one bombe pokazati to. Da, ima i bombe, stavili su novi shop ovdje, kao što vidite. Respawn, samo košta pare, imate tu. Možete pauzirati video pa vidjeti. Pitate se šta ja ovdje hoću da uradim. Neki to već možda znaju, a neki ne znaju. Probat ću. Malo mi štopa zato što snimam pa mi je teže.
ne može ovako. Kada ne snimam, onda može nekako uradim. Evo ga, umalo sam to uradio. Hop, ne znam baš hopat. Hajde. 8:09:0. Odlikan sam ja, ljudi. Evo ovu ću rundu da ću prekinuti snimanje. Pauzirat ću. Bravo. I da, hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!